kako roditelji vraćaju udžbenike, da li dobijamo revers, vraćamo na revers, ko procenjuje da li su ti udžbenici oštećeni, na osnovu čega, da li nekoliko podvlačenja ili teza zapisanih sa strane čine udžbenik oštećenim i ako je oštećen i nije za dalju upotrebu, ko plaća, da li plaćaju roditelji od kojih neki zaista nemaju novca, neki jednostavno mogu da kažu nemam novca ili neću da platim, ili će da plati država. Jer ne možemo ovako da gledamo da se taj proces odvija, a da se ne zna taj vitalni deo. Ja bar do sada nisam uspeo nigde da nađem podatke o toj fazi procesa, a čujemo ovako dosta uzgredne primjedbe, eto nismo im rekli na vreme da bi trebalo da se vrati. Kakvi su tačno efekti prve godine i šta je učinjeno da se u ovoj školskoj tekućoj godini u drugom ciklusu egzaktno utvrdi koji udžbenici, kako se vraćaju, kako se nadoknađuju i tako dalje. Pa mogu da kažem otvoreno, kao roditelj, ja se nadam da kad moje dete doraste u dogledno vreme za osnovnu školu, da ću biti i dalje dovoljno dobrostojeći, ne u smislu da ga vozim džipom ili da ga sprovodi dadilja ili telohranitelj u školu, nego da mogu da kupim i platim sve što mu je za školovanje potrebno, a da deo novca koji država možda namerava da da i za potrebe mog deteta tokom školovanja bude upotrebljen za one kojima je mnogo potrebnije. Nadam se i da će ministarske plate tada biti takođe dovoljne za to. Za mene je to i etičko pitanje. Nabavku udžbenika za prvake koji se kasnije upisuju, da nisu dobili potreban broj udžbenika na početku školske godine, da neki učenici za 5. razred nisu imali radne sveske, da su morali da ih kupuju naknadno, čuvanje udžbenika da se udžbenici ne pocepaju i pristizanje novih učenika u toku školske godine, čiji su nastavnici u drugim školama koristili udžbenike drugih izdavača. U toj situaciji su roditelji prinuđeni da kupuju udžbenike izdavača koji se koriste u njihovom odeljenju, odnosno u školi koje je dete sada upisano. Ovde je takođe istaknut problem vezan za socijalnu prosto regulaciju svega ovoga, odnosno da li zapravo je socijalno prihvatljivo da udžbenike dobijaju svi i one porodice kojima besplatni udžbenici zapravo nisu potrebni. Istaknut je stav skoro svih ispitanika da besplatne udžbenike treba dati socijalno ugroženim porodicama, da se sredstva koja tom prilikom ostanu mogu iskoristiti efikasnije za nastavna sredstva koja su nam u školi itekako neophodna. Naravno, niko nije postavio ovde pitanje ni u anketi za roditelje, svi su izuzetno oduševljeni i naravno smatraju da treba nastaviti sa ovim projektom i da su dobro došli besplatni udžbenici, da olakšavaju kućni budžet u ovoj ekonomskoj situaciji, u socijalnoj situaciji u kojoj živimo. Međutim, ističu problem kvaliteta udžbenika, da su udžbenici loše kvaliteta, da su se brzo pohabali, brzo pocepali i ističe se u velikoj meri problem radnih listova, korišćenja radnih listova, brisanja onoga što je u radnim listovima, vraćanja onoga što je u vraćanja radnih listova i udžbenika.